Kahil Farmer Union minta kesengi ke Arpizal Tarik Unailar, kala leben ai kublai kerpang yau CEM jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, ringkat ka badik pet ya ke market ke Congress Mary Khatpuri, halor ke jing yo jing menjur jong ki ya ke an, ban khang ban ot kilo hayau. Nakaliang u President keseng Kahil Farmer Union, uba Commander Shang Pliang, ulo ong ba ka jing wan jong ki, kalong ban ai kublai kerpang yau CEM, bat ya ke EM, ringkat ya CEM barim ke KHADC, uba Titas Khan, namar uru uladon benta, ban shnaya kanikaan. Ulo ong ru, banakaliang jongki, kim don kanu ka jing shun ne bishni ya kinong kayiru, henry ka jing ang nu jongki kadai ban sang ya no ka jing ot kilo, ban ya imlang unong rep ban nong kayi, ban num don kanu ka jing do nong shiliang. Ketika no pasing isu ban priang subhaya pi ki nong thok bor nakliang jungi kum ka seng jungki nong rep hako ka chatri jungka Hill Farmer Union ni wan khnang mentakasni hang ha district council ban ya kendo kerpang ya UCEM bat kumjuru ya IM jungka market nak benta ban ai kublai kerpang hakaweri bat ke jungi I jungi ya ke jing mi kubor dangshen hakaba nakliang jung ulat ke jela ula ai ka asen lan ka jing menjur nak benta kene ka market ak namar ka wei niki benta ka ba kentup lang hakane ka ak kalau nak benta ban perking lan ban mana hak ibade bat jing 4 kilo ka biju pedeng nak ka por hak ibade bat ki marrak ki jongi teng ingi su bat ai kublai ka kerpang balala ban pelong anye kene namar baro sikata jingi kun jungi kum kinong rep kalong ban pendu no ini jing 4 kilo dari haba kam don ka an ka babiang kalong ka ba ban pentri kam de ita iwe hingi wan kenang ne ban ai kublai kerpang ya IEM jong ka market bala simkiai kene hoat ya UCM bat kumjuru klem da klet ya iba titos iba dei UCM barim bama iru iladan bentah ka ba dei kejing pen krek ya kene ka an kumjuru ngi sngutu ba nakliang jong IM o ilabata yangi baka don bentar ka sorkar naka benta ban pelong anye kene ti na ya ka sorkar ngi ai kejing ai kublai sakawairu ngakwa ban ai ka kubor ka basai ba ni kum kinorap ngimdon kono ka jing bu not ada inong khai kim dei ban pau ya ka jing ban sngusi yangi abangi kun ni ka jing 4 kilo bat ngidi ban ilong perlok bat kinong khai ngim kwa ba kandon kono ka jing ya bu dak sni bat kinong khai klem kinong khai ngir kinong rap ngim im teri tang ka jing terpar long ban 4 kilo tingi scam badang ne sekmat lang ba kane ka an kan pendu no ya kane ka jing 4 kilo ke balapan sengu de kinong rap ba teng haba kilapan rap shispa te shipol haban ai no yaki bat sakawairu haba ngiyo I yaki marap ki bawan nasyabar kum uphan haba latho sanpau kilo haba lethet ni ethet hi sanpau kilo te kadi balong kumju yaki marap ki jungi sakawai ngira sukmen mentakasngi namar ba omdei na IM la batai yangi ba omdei tang ba kadon ke jing batai ke jing 4 kilo dari la suru hangne hakaan bakan don ru ya kata minimum support price hakaba ni kuminong rap minum syak nyedor tan ya kenero ngida ai kublai kerpang namar ngim sim kmi lenti bahkan besok lang ini benta hakane ka ak te nagleng jingi kum ka Hill Farmer Union ni ai kejing kublai ka kerpang I kum juru ya ICM baro bala sim kya i president iba commander kum juru general secretary iba Alphonse te bat eki members baro khot jongka Hill Farmers Union kiba neki constituency prepare neki unit ki prepare nanom la banjel kerpang hangi ki laiwan neki shnong prepare teng ai kublai kerpang shisha yaki ba mla ban ni klemut duri ba mo kindawan hagani ka dur ban ai kublai ngi kani kalongsha ba ngiru ni dak ka jingkemen na kaliang jonga kum ke IM in charge of market but kam dam na kaliang ka jonga isi bro ko way but yai CM jungiru iba mla abandon lang rengkat chubat ngi menta ai kublai kerpang iru kumjo but nakaliang ka jonga hoy ngala de brief but ngala de ai ki important points ki ba habede but kanika act ka ba dangshan ni layo ya ka sen na ulat jong ka chala ka jingwan jong kini ki seng jong kinong rap mentakasni syanga kung LU ka de sikat perlengo iki perlok pro balai mo ki wan sana le ka daw ka baning kong ka bakiwan ka mo kiwan ai kublai le I mentang don ang miru jur sikria
long bakiwan ban penpau ya ka jing so komen ka jongki jing so ngu ka jongki hadim bagi layo jing tip ba ya ketuka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arpo la dep ay asen do gubernur te halol kata kadau ba kiwan pani kendu ena bat balai pat kidawan spesifik bat nga kalong ba ya kani ka amendment ya kani ka ngilale akatukapor kasnem ahajal arpo haka ba ngilapas hapo ka house haka openai march haka budget session openai march hapo ka session ka jungi te de halol kata kanong rim ba ki sungthu ba ya kani ka amendment ilale akapor keconga kong CM bat rengkat bat kajinga trelang jong IEM in charge jong ka market ikong Chris Karpuri gibro arngut nilai tristong hakamnu ban pen urlong ini rengkat kajinga rap jong ki officer ki jongi kamtam legal advisor jongi ba Robert Khajarin kini kibalong ki architect kumnu ban penwandur panginwan ra ikani ka amendment bat balai ka daw panginwan ra ini ka amendment bat ba ini mentip kadau kalong ba PE nakapor sa kapor kadon kajinga ki jong kinong rep nado ki tem ki ba mensuaru kilajuan kinong rep manhalah ni kila julej hayodu nakapor ngatrai pi kema bawat ki minister jong sarkar jelaru kila ada iu kejak hayodu tang nang bentaban solve ya kanika isu ke badai bat ka takaot kilo ngatrai pi tip hango kalong popular ba ka takaot kilo kawa kinong rep nakapor ki penpau ya kajing susi habay day bakata kajing syaot kilo hoy nakaliang ki isi ki barim kila syuai tangi ki notification mau ki babun ki don ki isi ki ba ki syuai tang tu kajing penbena ba ombit ban ot kilo henry fisul tu notification is a mere notification lada pimdon da kaan pindapi ai ki notification dagi spa terliru kim trekam namar balai kan notification kalong we tang ba pinsu hukum lani pinsu mana rekam dan pakaan kum do bante lakam lada lap yau ba ot kilo tenre dena takadaw nakaliang kajungi kum ke isi tu por ngile perhat bangi ong bangi de manola da kaan je habadon kaan kabut la ban implement